Bula. Go minuni mereka-raki yang doktor letak na borong ng Bula FM namun dua nasab. Nimbula ayaw Meli na wati tiu may mataniway ang doktor letak na borong ng Bula FM. Doktor kami ono series ng Bula FM namun dua nasab eso. Ni sambol binakan lewi biti go nga lemon taun ni lebemba. Ngango musim bola roko-roko ang doktor letak na borong ng Bula FM. Bula FM Number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR. Nisambulu benaka. Se kwe ungo na pakaleleka ni nonda itukutu kwe na mbungi ende indai. Sa solia na nona pakatulewana si pika ni palimendi ratu ipil nele tikau. Mela ke betal nota ki na matambosi ni palimendi. Wakatoka na Privileges Committee na veka membaleta na Prime Minister Borengemba ni Marama. Kena leo nito ni Beisanga pio tikundundua. Sulle tigo ni tukutu kwe palimendi na spika. Salamuria na nona pakarita ni sa rele suba na veka na vei tukutu kwe kumuna. Karede ni roboroka kina rua. Na vei lawa e rabaudikina na lewe ni palimendi. Ngona bekati ngame mbaleta na nona kile kasa mitaki. Ni abakatauda iso na bosa kibuana Prime Minister na mate ni NFP. O pio tiundundua. Wakakina na kena kile kasa mitaki. Ni ayada iso na yababala ena ken raumaliwa na rua. Ena tautumba ni palimendi. Warita katelangana spika. Ni adhingoma ni tukutuku ni nona via kere bebosoti ni Prime Minister kibei tikundundua. Rongo telanga ni asanga me kadhiwa ndo na vital noa na sipika merautiko kina na rua i sanga ni maniado me baka ni sanga ni ado yani otiko ndua rato sa dingo mana mate ni sodalpa na kana sana lagi vital noa tegitiko ena mata bosi ni palimendi baka tokai ni Privileges Committee na beka membaleta na Prime Minister ke na leoni toni be sanga pio tiko ndua ke tua bataronga sona mata ni sodalpa e palimendi kartukuna ni randua bata ke na bakatulewa mai buana se pika ni palimendi kana mata ni sodalpa o linda tambuya ni nuitaka ni na direkinga nandina ni ve kayado e na mbiu bata e palimendi e na singalo tulebu na tukutuku ka komuni e na matambosi ni Privileges Committee. Sa dingo moti na loma ni embakiongo e rauta ni Ronaldo Limanandrau na kisi ni mate na dengi kandua walanga na leone bonua e mai lenga e ne wili lebu ngori wayani tukutuku ka pakarita tiko na Minister ni Mbula katukuna ni tiko na kawai lebu e na mate na dengi siang walanga ni ve kenda na leone bonua wakatelanga kina veira nandau sarabanua kana Minister palimendi ni kuwa ni rauta ni ndua nandrau na ve mate di tutale e sa kenra mate tu na dengi kuria ni sa tiko na tubutubo ni mate ni tu ena kena pakatalebi na vengo ni sale so me wilikina e so na programu kaoka kina na kena susu endo hotel na matangali namu kapakatokai na Wolbachia mosquitoes ka kena matangali kavaluta nandewa ni dengi. Kinangito ena kena sa roro la tu mai nangito lebu ni burabura siang ni se pangti ta tu ngase o dei werto na prop ni timi ena lutu kana siang ni na betomani kina timi ene ngole ki chavani na magitigo menangai kadi bakatiko na nona i tuba nandau ni bepotabulidi John Maki ni berna nona to na biu ratula ki tamborotiko na nonda mata timi ni ragavitini kalima na nona to itatau na nona tigo na prestendi chochi kono rote na singani kuwa laki bandreti tigo beira na bimbi ni non rabalataka na non panua e na butura rani gito kapakakina na rawaka e nganrevi merna sa sangataka ratosa na biute tigo na non panua kichabani na Flying Fijians e na pakarumbu ko sarangango mateni gito ratona sota kina timi ni Australia e ne ka ruas sangabul kondoni singa ni vulongo mai dabe kiri na pakaleleka ni non tukutuku na kena ikuri e rano na semana stiseni na Radio Fiji1 kena Bula FM ni pagating vinaka. Bula na lang ko siya doktor letak wali rongo sirma ko na Radio Fiji1 na kasi. Bula ya Veronica Melotoka doktor levio na Radio Fiji1 nando mai biti na vango merre telawa go ngai tabua ando talita kana varonga na Radio Fiji1 nando mai viti. Bula gonga ino ke imba ando talita wale na varonga na Radio Fiji1 nando mai viti. Na wale. Ano dango saniter kuati ando talita ka lebu na varonga na Radio Fiji1 eno sorry. Radio Fiji1 nando mai viti.